Wow! Dobro leti! Oh yeah, baby! Malo počakal majstra. Gremo! Ujebe! Upam, da me je majster dobro privezal. Ajo! Kakšen ovink! Tole ponovim, takoj ko bo spet prva možnost, samo ne sme biti ljudi veliko, tako da lahko spustim jaz čisto na polno celo progo, brez bremzanja, ker zdaj, kakor vidite, sem mogel čakati druge pred seboj in je pač to mečken brez veze. Pa še, ker sem ful dolg cajta v vrsti čakal me na WC modelu, pa tudi ne bilo čisto pravega užitka, ampak drugače pa super, tako da ponovim, mogoče že jutri, če ne bo gužve.